Aha. Ti conviene richiedere. Grazie, mille grazie. Aj, evo. Šta kažeš? Ne znam, kidica je tamo negdje. Pitaj Juga Bula. Daj kaj proši. Pa ne ide dole niz brdo opet, pa valja da uzbrdo troši se. Nema če vam. Ima tunel, eno ga. Ja moram vam, ne znam, šta ćemo ljudi? Stani, ajmo uzeti kanister na sud, jara, ne nađe nas pumpu, pješke, stani negdje tu i čao, jara. Nije munja doboja. Brate, moraš, a tu daćeš pumpu, eto ti tu balan. Malo se nešto dobro. 2 kilo, joj, Jessica, nije još Jessica, nećemo moći izaći odavde. Lako, koču ti, nemoj udara nešto, znači. Gdje nju pitaj. Gdje koč, gdje? Pa neka lijepo nam je šta god da ne, prestat će ti gori. Prestat će na gori, vadi i ne napreći. Ne pitaj, ne pitaj, evo, adi, skuza. Skuza? Dizel? Pumpa. No. Deva ukcaj tu ponovo na Gdje ukcaj, Pirelli, ti su kucu nema pumpe. Ne postoji ukinuta 50 godina.